Land Cruiser na what trot we do why shoe we futuro kra ni ho what TV so catch Ghana for say wo ba na form enya hwe me enko enim Kofi doctor can send me and send me a major say best for radio and TV. You see on one way or say he's not doubting the integrity and the independence of the judiciary. Name mo GD say asemna Eco Court in 2012. The same court ne Majo Mahama bedi mampanyin no. The same court ne NDC for Sadia Semokwa and the udidi o matem. No, dog, keep quiet. Dog, rest. Oh, Kofi Asante, Kofi, I respect you. Me unim said the level of respect I have for you. But Kofi yati brofo. Dog kono ma na kire yen. Nti yesu ehunu. Dog, we abo audio no tie de o kafa the independence and the integrity of the Ghanaian court. Ujina mfimfini na upu to kohwe NDC fa kakra na opu wafu akohwe court. I say no, the okasa wan kasa yi. Court no ai ma John Mahama mampenda da John Mahama in 2012. Ordinary some court a the then Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia kojina the pink sheet ma court ne ka say mampenda da John Mahama di nkunim no. The same court ene ne yede levy asemi ekọ eno de awoso wunyini na monko ana mo de mo ye nipa okroma enti uwi asa twe woni san de toso mienu doc say levy enya ibia ebosia ne yede koje doc mimi ye teacher ni maka twa 2000 Ghana cedis bosumi bia asemi 2000 SMC fia te say na me de beto cement na me de say ahwe me yire ne me mama yensa me yire me maame enti which means bosumi bia no just me de 200 Ghana cedis na come dine ho enti na hin na metimi de sidan no covid na ese me ye o se me boss me aka 2000 no me call me bank for no mo ma me 10,000 Ghana cedi bom na me de kwa dan no no metimi de akwa animu because bank for nim say me was salary me was a dedicated source of revenue sani ebu man enim de enti sa ban gidi say o sika e friend levy every month obeje 4.5 billion na and then one call for sales scanning ko dedicated source of funding no fan ko funding project e be ma e so mfa so abre Ghana for what ya say obetwam wo de bibia mu betwam free SHS betwam levy betwam bibia mu betwam ti dia na bo de bebu man no nti wo jiri se John Mahama ne so obeka je se mu betwa levy nim wo so ye panyin ka se ntimi judi Ghana for de omo kan no Kofi Asante, dog Osaka say me, I think so 87.9. There's no panic withdrawal. Obi any who withdraw the sika, NDC propaganda. When I withdraw the sika, I withdraw free mobile money. When I withdraw, Kofi, who I withdraw there? Me dey go me phone so dog give me dey go so me withdraw me there. When I withdraw. Munya dey mo ye doctor withdraw ni. O withdraw ni dey. Ko boy see am so send me mo obi koyi ye gina monte be ba na koyi. Mo ba air. No can send me from Fremam di deceive am for na mo ye different thing enye obi an withdraw this car e dey na akofa levy aba Kofi dey toss dey kan ni say baby we are say kono ye move to digital world enti we ka Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia nom aka digitalization Kofi me no me ye tu kwan ye kwa man horo so ene ye tu kwan ya niam a obetimi de through digitalization obetimi de IT aye no utimi tena fie no ato ade ne de afam frame no atua no wo phone so ne de abrew ni nyina ye te wo ho tax digital service tax uko Europe no ne Canada no digital service tax wo de why use so space no mpo no tua tax ma kire mo several platforms o person ko nkran ye wo basis wo ho ene ye wo alupre wo ho wo choose option a wo pe so person wo fa hour alupre na almost 4.6 500 Ghana cedis and as o pese o fa bas akoko esisi we ya 60 Ghana cedis pe o pese me pese me disika ko ma me akwaduo e wa kura ase niam mi ada se me disika ko akoma ne ka na akwa na me disika me ma no kwa akodie ana se me ma phone na kura no me send disika ko to so akoyi na de na mpe e na aban se me use mobile phone de na obaji mi sika kakra bi and I'm saying I no na Ghana for adi atum enti me hwe na se me mpe mobile money na me kwa akoma ne ka na mate ni no wadi we as money but we ase ko no obi for the past almost 2 years me ngura shop bi an ko tompa boada emranti a o ma ba ya o mo tompa bo o Facebook Instagram e ho na me to ade me to ya na send mobile money e de akoma sa nipa emranti a o mu di dwa e wo social media so no enti beti ma betra Ghana ha obia be di dwa o social media na e betia mobile money na ontua tax ma aban
Kofi can we sign your teacher or mine? Yenye sa enti first no na ye bricks and mortar ene wiase no ekọ social media mu e ho na wo enti o sa aban a oye nimdifo no odi ensese kọ saa social media world na digital world no pe bibi kakra no de chechire o man no enie Ghana for nya sembo ni bia Kofi COVID-19 a ba 2019 ma wiase the global economy enyina asey no bia akoba ne say so ye Ghana na first no wo ye wo budget na ukọ America ana UK ekwaje bosia kakra de be so wo budget so ai nei UK for no omotiam Kofi America for omotiam sure we omo loans omo age to revive omo economy ni dipa eti krom ho na enya asenketo enti wo ye Ghana enam se wontimi nkọ America for ho na UK for no ho enkwaje bosia ni ntino wanka se wo so pe internally generated ekwan ya obefa so obenya sika e wo Ghana ha na de akekere wo man no eno na kofa 11 sensemi e baaye ena Ghana for the past almost 3 months yedi hu nko Kofi I have made this concession say me for the past 3 months and some akoso parliament na yemi de NDC for yem ama Ghana for at 11 na see ye pa senye NDC for did da no mo ye the parliament year anka 11 no nke beti 1.75% yeah ebi kura senkenye debater democracy nti NDC for minorities no eye ne parliament anka 100 Ghana cedis sealed no kwa anke bia wo send 50 Ghana cedis kura the other send bia anke beto 1.75% by now the opposition debate any advocacy any nimdia omo tie debate nachi parliament yem pene ya tweseka na ya twituo no ama ede nsesai bebre aba 11 yate percentage of deduction so ama amount a time to begin kwa yate say ede come May amount a wo send dia ye betu scan ye hia ni wo send 30 million every month ye betu tax 7.9 what me send 30 million a month ko che obi a uti tax ana ye 30 million bosom million a wo send 30 million and ye to 1.75% Kofi so wo sika wo send 30 million a month a wo hia ni Ghana wana betima send 30 million akoche obi bosome no sanetie enti dia akoso parliament me emde ama yanya ntiase bebre yes yenu anu NDC minority no ni wo mo ya adwene aje ko aje bo mra ne yaje atum na emom se de NDC for supporters se Dr. Brenyanom ene omo sika kire omo NDC for ne se 11 de yanyintum na omo nyina akote ase se ye ne nti yanyintum ebeboa ma oman ne kikira akọ nanimu ne nti no esese ye nuanom NDC minority wo mo yem konya bi e ma omo supporters ni hu se ye kra ne empene ena enti omkokota the court of the Ghanaian court na credible integrity independent no will decide upon that issue and I think that case is in court until you say careful the statement you be careful home Kofi Asante levy will not be the only source of revenue in this critical times of this country levy no enya no kwa na Ghana ban eco depending on for the resurrection of our economy post COVID ya COVID de twebo wie na ban say enya no kwa na obegina so de akekere o man nti enu no ndisi fo nya sa propaganda no and how no finance minister any cabinet ekohia no wie no e wo de nsem miedu ebetu dwa se da bi baby eduro no aban ebetu apart from 11 no obetu na mo mienu bi ebetia ma ye economy no atimi agina so say cutting down of expenditure aban betu na mo sika ekwa abontene a emfamfa so obi ema no aban beti so sa cutting down of expenditure na de na obeye se wo ye any appointee Saban Ghana mampanyini nko na appoint wo se beye DC minister deputy minister CEO nko dia wakatua na yekote so 30%. Confess the first now get 10,000 Ghana cedi say okoje 7,000. First now je dia woje bia e bete so 30%. E asem de. Emma sika no bebre nko abonte na aban anya bia ya adwuma. I think emu ho na yenuanom MPs no so ye de dwa ato akoto wo mu so bia Ghana eduro no mo nso montem wakatua no so bi ne mfa nkekere man yenuanom NDC MPs ne say bi yes ka no de ko kire o mai yempene and me say me I agree with them a discretionary decision omo so omo mpene amu nya omo said omo pe Ghana ne bi ase ya no nkwanhia na ato Ghana na obi e contribute NDC for the omo se da bi omo de omo ntua eno de nya asem apart from that finance minister says omo cut down cost na okope how to raise revenue within Ghana near the akekere man and hono no make you proposal bi say Kofi Asante quarrying
Abo a ye dwai so ko bo honom ne ade a wo Japade a Nyankopon di gya yen ebo dwa pa de sika ewo mu no me na for China for bi ba ya no me investors inquiry ntimi di omachi esua ebo sika ewo mu ne capital wo hi ansa na otimi de adwa bo na enso sika no bebre nkwa aban ho I see. Abo dwai sika bebre aban se de odo nani bedi a kire bibi de say mining ene illegal mining mrantie mienu bia tisi kwaye bia mu ano mu tu mining omu wi ade o menya bia no de so mbotom aban se da bi mining nso de nani bedi a kire na sika nketenkete kakra obenya free mu no wode akekire o mine osaka ba bia na me de pa salt wining na salt wining nchine se de Nyankopon amaye po kakrakai ne nchine free mu ba nchine a Ghana ye betim dia ko Nigeria no ne other countries akoton ne sika e benya free mu no aban se sam ene me yani anwea sand winning ne nyina no obepe kwan obefa so obetim ya raise revenue kakra no de abeka levy ne ho ne de akekire o man. These are proposals are COVID ase ye man ya wie no ye betimi aya afa so ye betimi akekire o man. Ubaka proud to 2019-2020 na nado dem kwakufu ado make a strong statement we say COVID yale a aba wiase no economy ni de ebesai efi say yale a aba wiase a covid asante hotels nyina yatum ye borders nyina yatum aluprentu untimi nkroso toko to border global businesses and global import and export nyina atwam enti aka oman no yenkwa yie yeshedem aban light bill or the ache yakwa for almost 2 years, water bills for almost 2 years. Ghana mampanyini sika or the bo Ghana for home by ama yangu go back na answer na yale we sha ase no na abrofo predict South Africa kra de yigire be wu but anamuntu sa ban we na na do danko akufo adu tu at a point in time globally we are nyina no na obi abo ne ni kra ne cast mto ka say the economy nan kasa de say e betima chechiri na mom so tena ho ma Dr. Brenya no mu wu a ana mimi wu a mintim ontimi nyane me o se mimi akufo ado economy ne de say a metimi amana sori na mom se Ghana ni de owudi a meni ahode a metimi amana sori ntimi bo Ghana for ho ban e na ode ne nhyehyeye e de boy nyina ho ban yenkwa yie ye sedem tourism hotels nyina obi nkoda ho ni nyina ba bia enya sika frie bia no sika ma enti na hu behia se o se ye di sika bo nipa ho ban na afedi ama o man na soro enti se yare ne twama wie na se Ghana fo nyina e ka bom ye de nhyehyeye ne nimdi a ye de beto ho de anya sika e de akekere o man na ado ne botom sika ndimi nkekere o man no o man biala Dr. Brenya NDC for ye de taxes ene de kekere o ban bia ni ho amampanyi ne de ne botom sika ra ne o man ba ne sika ene o jeje do de ai Kofi, this is my last statement on levy Kofi. Dia Kofi Asante Judi muma ye nyina ye mfa ye ni ndi Ghana aban ho say levy na ye kojege no de omode ye omfa ye mi hu no that should be our position. Makasa asem we say in as much as I belong to the MPP aban we me ka ho bi na mum Kofi mum wa yen na sika a dedicated source of revenue be free levy mu be ban de aban se wo de be ye no muma ye nyina mfa ye ni akire because hunimonwi wo hoyi ne twe ya nti si yiro ho twon dia ba kwa ozo ho dia de koye taxes abaye beje yi levy ni nsama me keka nyina no eye niema Ghana fo ni tua be ya nti mum ye ma ban ni pressure se Ghana mampanyina na do nko akufo aro u ka so de yi levy ni ye we na e wo he ebinum kra propose se de mampanyina waje kumkufo ye hipic fund na toilet or the hipic bobo ho yi levy project no so no over yi levy emo ho ema Ghana fo hu se sa project we be a free next year ye be no yi levy funded project necessary ye dia adwene sie because o man no parliament anya agia tum no na Ghana mampanye de ne krata asi so on de ye levy no ye betua na emo the idea ye no should be more interested to all of us than the propaganda on Facebook page and Moamo share live on Unia TV. Raphael Safo Patrick, the aspiring MPP regional youth organizer Amote in Kano, Note Mogbe was say Raphael is the main man for the youth and pay yebetwa ba dia mano. Henry Gucci or say to good morning please